iyo bakurwanyije ukihangana ugasenga waramaze kumenya iyo ukorera urakomera. Iyo ikigeragezo kiguhagurukiye urakomera kuko wamaze kumenya iyo ukorera. Iyo uburwayi bwaguteye urwara ariko ukomeye kuko ufite kwizera, ufite n'iyo wamenye. Iyi Mana yo kabyara nikuremera ikintu kimwe, iyi Mana yo kabyara nigukuraho bagushize, iyi Mana yo kabyara nikubatureho ya migozi bari barakubohesheje kugira ngo uhereke akanya ubone amashimwe. Haleluya. Hana yabonye amashimwe ashimiya iyamuhaye urubyaro imuha Samweli. Burya Hana yarababaye. Iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Haleluya. Iyo Mana dusenga irakomeye. Haleluya, haleluya. Ndabashuhuze mwese abadukurikiye. Nitwa Nonzima Theogene cyangwa Profete Abidodomu. Tuje kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hari imigozi yari ikuboshe, tugiye gusenga Imana ikabohora ku buzima bwawe. Iyi migozi bisabwa kugira ngo ikuboshe, bisabwa kugira ngo dufatikanye gusenga, byibura Imana icagagura uyu mugozi wari ukuboshe, icagagura imigozi yariboshe amaguru yawe, icagagura iyi migozi yariboshe ibiganza byawe, kubera hari ahantu bagushize dukeneye ko Imana yagukura. Ijambo ryaramye ngo nta buzima Imana itahindura, nta handi Imana itabasha kukugeza. Tugiye gufatikanya kuganira kuri iri jambo riri mu Kuva 15 ku murongo waho wa 16 havuga ngo ubwoba no gutinya bizabafata, gukomera k'ukuboko kwawe kuzabijunjika nk'ibuye. Uwiteka bagezaho ubwoko bwawe buzarengera urugabano, bagezaho ubwoko wacunguye buzarurengera. Tuvuge ngo amen. Ni ijambo rikomeye cyane rivuze ngo ubwoba no gutinya bizabafata, ariko gukomera k'ukuboko kwawe kuzabijunjika nk'ibuye. Reka tuvuge gukomera. Iyo bakurwanyije ukihangana ugasenga waramaze kumenya iyo ukorera urakomera. Iyo ikigeragezo kiguhagurukiye urakomera kuko wamaze kumenya iyo ukorera. Iyo uburwayi bwaguteye urwara ariko ukomeye kuko ufite kwizera, ufite n'iyo wamenye. Twese mureke dusenga Imana ishoboye byose. Iyi Mana narayibonye nje inkura ahantu habi, aho nari gupfa dukoze impanuka irahandenza. Hana yamukura igitangaza, asengeraga ikintu kimwe, yarakeneye ikintu bita iki? Umwana. Hari ikintu kimwe dukeneye ko twafatikanya gusenga. Haleluya. Hari ikintu kimwe dukwiriye gusenyera. Bivuge ngo niba hari ikintu kimwe ufite gisaba Imana yo kabyara, gisaba Imana ifite imbaraga, gisaba Imana yakuremye, yayindi agukijije urupfu, yayindi agukuye ahandi byari bikomeye, yayindi yakurengeye. Haleluya. Cya kibazo wari ufite Imana ikakikurenza. Iyo niyo tugiye gusenga kugira ngo byibura Imana yigaragaze, byibura Imana ifite imbaraga igira ikikora. Haleluya. Ndizera neza ndashidikanya muri uyu mwaka tugiye gufatikanya gusenga. Ijambo riravuze ngo ubwoba no gutinya bizabafata, ariko gukomera k'ukuboko kwawe kuzabijunjika nk'ibuye. Uyu mwanya reka nkubwire, ubu bwoba no gutinya hari abantu bugiye kugufatira abarozi, babandi bakurogaga, babandi baguhigaga, babandi bakugambaniraga, babandi bakurwanyaga, kubera yuko yitwa Imana. Nta warwanya icyo Imana yavuze ku muntu, nta warwanya Imana yagambire gukora ku buzima bwawe, kuko ubwoba no gutinya bizabafata. Yesu nashimwe. Muntu wacu, mubyeyi uri hano, mubyeyi udukurikiye, mugabo uri hano, mukobwa ndetse wowe wateretswe ukabengwa, ndetse igihe cy'abacuku kigiye kugera bikapfa bikagambana, ukagambanirwa n'abawe. Uyu mwanya tugiye gusenga tuvuge ngo iyi Mana yo kabyara nikuremera ikintu kimwe, iyi Mana yo kabyara nigukuraho bagushize, iyi Mana yo kabyara nikubatureho ya migozi bari barakubohesheje kugira ngo uhereke akanya ubone amashimwe. Haleluya. Hana yabonye amashimwe ashimiya iyamuhaye urubyaro imuha Samweli. Burya Hana yarababaye, kandi bantu bacu twese turababaye. Tubabajwe n'abantu twagiriye neza, tubabajwe n'abantu twafashije, tubabajwe n'abantu twasengeye. Ariko uyu mwanya wihanganye, ngihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika cyangwa itabika, amaherezo buzaca. Haleluya. Uyu mwanya rero kadusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Waba wizeye ukihanganira uyu mwanya,
ahura ugapfukama tugasenga. Waba uzi neza ko Imana hari icyo ikora, ko hari aho yagukuye, hari icyo yagukoreye ubukwe. Waba uzi neza ko yakubwiye imodoka ikaba itarasohora. Waba uzi neza kuri mu ideni, iryo deni utafite ubushobozi bwo kuryishura ngo wihangane umwanya dusenge. Waba uzi ko Imana yakubwiye ubukwe bukaba butaraba, warategereje ndetse isaha yo gutabarwa ugategereza bikanga ngo dufatikanye gusenga. Ahuri pfukama, ubaha Imana dusenge. Uri Imana yacu, uri Imana yoka byara, uri Imana igira neza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Twabonye Imana ikora kandi tuzi neza kuri umugabo wivuga. Iyo wivuze amahanga arabimenya, iyo wivuze isi yose irabimenya, iyo wivuze ikuzimu baramimenya. Uyu mwanya dukeneye uko wivuga. Wamara kwivuga abantu bagagutinya, wamara kwivuga abagukoreye bagasubizwa, wamara kwivuga ndetse babandi bagushatse igihe kirekire ndetse nabo bakakubona ngo hoganze utegeke. Twese hamwe udukoresha iby'ubutwari kandi neza yawe igere ku wari ubabaye. Mbisenze mgize kuri Imana ava gusenga ni mu izina rya Yesu Nazareti, amen. Bye bye. Yari Theogene Niyonzima, Profete Abidodomu. Mugubwe neza, muhigire isha n'ihirwe. Asante sana.